الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أمها أخون أول من مسكتوغا كم أنغار دوي غير مغرنا ما دفوغا كوريا جنديا سلسلة درستك علوم القرآن نواتا كيرت قرآن غلون هوري إككي علم تكابه غتون غاغنكا تيريس فسوركا دروس أول من واني كوريا جنغوسفا දෙවන ෆහරන් අගොන් මෙන් දරුස්ත හොට්ටාදන් ජෙහුන් විරුගා අගොන් මෙන් වාහක දක්කලා ෆවානි කිරිත කුර්ආනුගා සූරත්තෝගා ආයත්තන් අදදු කුරයිෆාවා ගොතා බෙහෙ ගොතුන් එකමුගේ මච්චා අලි අලුවාලා කම්මෙකස් මිහා හිසාබන් ආදවුන විරුගා අගොන් මෙන් මිරේ මි ෆෂනි කිරිත කුර්ආනුගේ සූරත්තෝගේ මායිකම බෙහෙ ගොතුන් mi wahake ngalgon me diumo kuriga nota fasha ganne iruga agon me handano ga bahatta waram muhimmu faseha wahake mane ke wara faseha erun handan hunnane wahake dannawalan ebjehe kurgotaka dannawa kama wanama kirit qur'anuge maikkamaki algon me na ebe shakken nekame Allah subhanahu wa ta'ala kalamfu bimmatiga evore ma devana evesche nuwe sobaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafurta kutere sifafule eina subhanahu wa ta'ala ge zat fula sida gulumuri agume wani ewa haka eki faharumatin dakkaf dannawala miurno muhimmu nukuta eki kirit qur'anuge waki waki surettoge maikama behe gotun asfawa gina wahakata ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbe kurawunas gina wahakata ki dogu nuwata dhaif wahakata kirit qur'anuge waki waki surettoge maikama behe gotun asfawa gina wahakata ki hadafawa wahakata ki ehmima lobati akhunne warboda agun farwat riwan jehe amdum mi zamanuga anna message ku fenna post ku nuwata enumes magakun kirit qur'anuge miveni surate eveni adadaka nuwata miveni bogutegga kiyawagin eveni miveni kala maakkame nuwata matyerikame libene kamuge wahaken anna hinduga midin amuko dinuge komme kamaka meduga sawme visnu bahattam wana gote ekamu khas ko denewada gannawa ehiduga ei sahhakon asfawa khabaretto belu muhim ebahuri bay saha khabarta bay surata bay ayata kiyumuge makkama maturikama behegot ehennamas jumula ko dannawa kama vanya kirit qur'anuge waki waki suratoge makkama maturikama behegot aswa gina khabaraki ei hadafawa dogu khabarta asluga fadail a'mal nota hiyo amalta kurmuge macha wara gina fahara hadis hadafa hore Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisbekko ehnamas agun min ekama maboda hitama quraka nuje agun men navani agun menge ummatuge ilum merin sunnatuge imamu साफ को देवाफ एक तरह सह रिवायत है कि कोबाकन नोता ضعيف रिवायत है कि कोबाक ehvima agulmenna kollangoy daade kuda kuda kamaki
ilmuge ahuluwerin kure ahalagen olum filwalu mi sahha khabaretto mi sahha waqetto midenne wonu kala post nuwata message en algon men share kollumuge nuwata faturalumuge kuriga ehnon kama bana tima wegen dani farwa kuda kama ekuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuwacha hadafa wa doge faturala mihi gotuga mifada wahakata hadisata waragina fortumakamaki lobeta khunne heukamek feturumuge gastugavis kitemme rangalu niyetegga vies islam deenuga nekkamen edina nisbe kurmaki ei enayan echen nubunevi hurumavure nuwata echen negumavure ma nobaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wacha kande eligen dogen hedumaki emihaya narakan maqam kande elijikame dunya matiga hutta rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ميهو قصغاتي من كليك فانو گمچا دوگين هدف كما وانما دنا شي اميهاگه جاگا اينا نركان اين كفي نوتا بوك كفي نوتا اين تكا اينا اي جاگا اين خاص كفي اهاوس نوركاتري كان هوركم مي متواتر حديث mi khabaraki shakken neti rasulullah sallallahu alaihi wasallam garim ogumenna hamya asfawa khabar mi fada wa to tereng ilum merin gennawa evwaha ka maniki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisbe ko kirit qur'anuge ekki ki surat hoge makkama behe gotun dogu fatura ulno mi hunge tere mashhur ekaki nuh bun abi maryam ena mashhur fawani nuhul jami' genamuga الجامع مرادكي متنوغا امها مادانكم امها دمايكم علم جما كفاوا بودو علم مريك اگوتن انا مشهور وگن گسفاوني بين علم مرين විදාලවනි එනවනි හුරිහා දිමායකුම් වස් මාලූමාත් එක්කොෆේ තෙදුෆියව තෙදුනුන් හෙන් හුරිහා එච්චන් එනවනි එක්කොෆේ මානකි හුස් දොගේ මීනේ අබහෙගුතුන් ආස්ෆවේ kirit qur'an wa komme surata ka be goton makkamuge hadith ena hadafa lobeta khunne mi zamanu gol gomenna hadith edumaki ei dimawana masale nu adi mi zamanu ga mi ko hadith kiya kam banyawani demme kudur kurin alugondu tibe funna mi hissa kuri gota inde falgun men kiyani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurino to qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam من كذب علي متعمدا فليتوبوا مقعده من النار نمني اكمكو زمانكي ادوسوركي اي اهن حديثك ياگن ادي فرجه زماننو زمانوغا سند اوننجه ميستكم وني اورا هيداف ehbima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hame chain no ta sanadu nekkama vanama hadith kiyumakun adi zamanuga bale nuganeve ehbima hadith hada miha ya lazim wane ena ebuna ustadge faratun e ustadge faratun as tabi bekele faratun hame gota sahabi bekele faratun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sida kanda eligen sanadu wasil qura muttasil qura ehbima egotan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hame sanadu dane hen kirit qur'an ge komme surata ka be gudun tafatu gina makkamuge bastake hadafawa mashhur mi he ene egutun ena genesfawa digu hadise manike rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbe kofawa dogu wahake ga kurina gol denne fadan ke qur'an ge surat tahuge makkamuge macha wahaka dakkafe warak fasehan algon men mikala wahakata qabul kollan beenuman ammu gotegga mihun hodan masake kurani ena makkan libigannane kommes fasih kama ko daruma libe heyokome kande eligin engen hunna kame
denigatu mavvure not amal kur mavvure eya khilafa abadu sual quratum mi fennani nenghe rangalu duaay nenghe ye miveni surate ge makkama be odota faqirukum fil walan not hajit fuddumattaka onna kiyon oi rangalu surate jumla gote galgun me dannam kirit qur'anaki mai matveri kalam fuluka kirit qur'an galgun men kuladana viwarka kiyon vi kiyawa gennen hama hila nuwana gellume emme wogutu kolbe sei bekaro echekamuga ene ka begenne nudan ifo den galgun me amal kuram bani sahakan kashorwa riwayat komekas meena ge kamaki regandu ehem mihun salihu alutakum helagen ilmu jamaako allahan alukan adako ilaha kuttam munda iruga meena ge masakkate ge regandu hela inde rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hamen enage silsila chenu daane hen dogu hadis hadagen ministon uterega fatura mundiu mashhur kame anekkolum meenage mi masakkataki ena kommen dogu kuram beenum vi kamennu eneya suwal korewunu mi surettoge makkama begotu migoruge dogen hadage rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbe kuri konkama kan heye ki begen heye enage niye waram rangal mi warak gina fahara ogomenna anna ade enno to niyer rangale timanna gastu rangale timanna maqsad rangale hile anghena ku sakal fatan arwagen dames nier rangalo yetta konetta ka nudefa hori mihe ko insano gengusteni kiha rangalo kame ehem bawar kan kan agon men rangalo niyetu ko kore nakomme ga smi adi ma adiya khilaf kame ena mi kura kamaki migotan qur'anu ga ayat tan nota surat to ga makkam ga wa ga midekkum ga beenu maki miistakum qur'ana durheli fawati ena jawabu ga bonani timanne fennani miistakum abu hanifa ge figuha ibn ishaq ge hangurama tan ei masur sirat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hangurama taka ekade fanu sirata be gutun lifa emme mashhur efen ei ibn ishaq ge michi kiyumuga miistakum mashghul ge nguletane qur'an du kolla em timam benum vi mihun qur'an lobi jessas balla wanget qur'an mistukul lobi jisumattaka ena mikula kamaki kawitur habib sallallahu alaihi wasallam macha ro buhutano dogu rola dimaya hadamundiu niwar rangal ehmiba mifada mihunaki wes e zamanega warak ginan ulunubay khasakon hadith ta fafutoga liyebigen diam lobi takhunne mikan kama me dugal gon men puri gon den fadan hitama kurma bore ufa kurma aula kambodu sawbaki mikamoge natija ek gotun algon menge ilum berin minne masake korvi hadith toge sahakan kandelo mataka duniya matiga ilmaka korewuno emme bura masake korefawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith toge sahanu sahadena gatu mattaka algon wani mi mawduga waragina wahaka dakka falgon menge hadith kula huga komme homa dohe gere magor namada foga shahid ali miskituga kuriyada darustoga algon menge ilum berin waki shakhsuta eki farata hadith toge namuga hadafa wa dogukama vies echenoga himeneha baegge wanawaruta daskuravva emiha uluma gulunta ballawa ei konkala mihetto ballawa dirasa kuravva hadith ge echenoga himene faratoge adulverikama emiha ge vishnun huri gota buddhiya hiddaskurmuge bara ehengos emiha kabe huriha echena kaabo ude echsa ena muda nota eneya amdani libe gotaka heda kura gotaka mihunna muamala kura gota janawar taka muamala kura gota mi huriha kankame ballawagen hadisa ka meduga algon menge ilumere hukum kuravani ebe kalun eha bura masakkate kurevumuge ruhu nuwata muralikan ebe kalna awmuge emme boda sawbaki miwaru bodati buhutanuta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behe gutun hadafa hurumu
e sunne salame kuragu mattaka mifa dogutako alhamdulillah allah subhanahu wa taala argun menge hadis ilum merenna heo jaza mimor kurawwashi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnen himaya kuram mattaka ebe kadun muli haya pulu qurban kurawwa fawa kurevi pura minne masakata ummataka devwa fawa aguhuri khidmata balla ingeto mihago hadis edumuga hama komme fada gotaka veskanta kofana gun hama miha hisabu mi wahakaya jehila hivvi as fave mihaka be gotum hadis hada urun me tebe fun engoda gannawa na mi wahaka adohalima mikama isnaga fawa mihunaki hama kuladana mihunka as fave mihaku hadis hada ule mihe irauga imam ahmad yahya ibn ma'in fada bebe kalunga duwasoruga miskitan hama as halaka hadagen note miskituga ishindenge mistonge terega hadis riwa kurawani bodati ilum berin fada gota komekas emiha miskitan as eduhoge ishinna iruga amugo mifada mihunaki ettenegga madukura be ennu dani errahun ane rasun e qawmun em miskitun ane miskitan mistukun e zamana ki hadis ilmattaka warabboda masay kuramunde zaman komegas erawge miskitakan ara ena hadis riwa kuram fashairuga imam ahmad yahya ibn ma'in debe kalun namaz kurawwa sunne namaz kurawwa miskituka tibbe ena mi fashani timannaya haddathani ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in timannaya ahmad ibn hanbal yahya ibn ma'in kiyadfi manage debe kalunge faratun riwa kuran en rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hame mihe la ilaha illallah kiyafi kiha ma kalima to ka ko to shakku quran mihe la ilaha illallah kiyafi ya allah subhanahu wa ta'ala e ibaratu ga mihe mene komme kalima ka dunya khaluq rabbe aka tebe fulun not no korba tinge to mi dogu riwayat hadafa wa kam bude mi ngon dakka wa kemmi komme kalima ka dunya khaluq rabbe en komme dunyega haddiya has bove en komme bolegga haddiya has tungadu not angave en komme angegga haddiya has duwe en komme durakun haddiya has bahun emihaya istighfar kore mistakun falun goten kiya fa la ilaha illallah kiya lamun dibe ha darum komme kas yahya ibn ma'in kale fa na miado e wadagi ballawa le viruga mistakun falun goten mistakun enaga ga bosti ki gogotan ena shawgori kan mufaddaf ehinduga ena to rumale faturalamu wagutum mismi ngatugo wori dinar taka dirhama emi gatugo ngecheviya enge bawatta warabodu khidmatitta e koddin ilmattaka mase kurumunda mihi gotuga mihun dekuni komek yahya ibn ma'in wadagin ene sual kurawani kaaku heyye tiriwaya kiyadin erabun imam ahmad yahya ibn ma'in gunima yahya ibn ma'in rahimahullah idalwani min nabi ahmad ibn hanbal timammi yahya ibn ma'in timanna men adi miharu miwogutu ti wahaka me adu hiyus ena bunani timanna adu wahame mihun kiyati yahya ibn ma'in ki henu jehe moyaka me hunna miheke ekan kashawaru miwi miharu miwogutu adi ennun enage kuladana kamaki hi kurani heyye duniyega ahmad bin hanbala yahya bin ma'in tibeni tiya demi ho ekanikam hitan ahmad bin hanbala yahya bin ma'in ulen hay timanna hadith bariwa kurame satara ahmad bin hanbala satara yahya bin ma'in gefarat molen nole kuladan hennu mikama eha boda mistonge meduga ladenneti kerige
ekan kan kurave waran edu sorga mihun iswegen fa ehmi malgondo ishara kolla me beenum vi agon men denegatum muhimme mi baabuga agon men wahaka dakka iruga warak gina hadis ta gotuga hadafa eba hutte kit qur'an ga makkama be gotum gina fahara ayat ta suratoge makkama be gotum dogu buhutan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya nisbek shakke besnen algon men MMS danna on poriga sama ishara kolle fadan kit qur'an ga makkama matverikan eyamedo algon men naka shakke besnen kit qur'an algon men na qurada nabi membarakon yomu gendam vi eyameduga algon men eggotaka bes farwa kuda qur'an kamenne ki waren ei waru algon men kirit qur'an ungenu no waren ei algon men na darume athawa bituru mun dane kame waki surate waki ayat khas kur menne ikabako khas kurwa nenya algon men sahha riwayatukun libifa wa khabaretto kashwar kurwa ei emme muhimmu kama ebahuri bay sahha riwayatan asfa ema amugotega algon men adoha gina wahakata ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam amugote kirit qur'ana be gotum hadis qur'an khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama tebam gotere emme home ki qur'an ungene unganna de mi hay misala hame gotan alladhi yaqra alquran wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati alkiram albarara kirit qur'an molakkiyawa kirit qur'an ga hunaru veri e qur'an abe ilmu huri rit ko kiyawa ule ekamuge mahiraki enawani mativeri vegemwa maab vegemwa malaike bekaluna uge والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه القرآن كيومغا ودبو كما دتي كما كيواف كما بانوا هم حديث के बाद وهو عليه شاق ene kan dati undagule ehna masena kiyawa la huwa jaran ene be de ajur egamane ki undaguna no faritakamuga qur'an kiyawa miha adnota hadiko ene kiyawunas ene vis darume bote de gune qur'an kiyawiti adena undagu kamekkamuga viru undagu fuliti ehna mas qur'anuge mahir qur'anuge ilmuga kuriyara gosfawa miha ene wani matiyore malaike bekalunna yakuga engo swaragina riwayat taken aswe umar bin khattab radhiyallahu anhu widana waragina miwaka waka mi darustoga dakka dafan handan akol me gotum inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin allah subhanahu wa ta'ala mi fotuge sobum bayakum hum ufullawa mi fotuge sobum bayakum hum nigamat korefi mane ke mi fotan amal ko mi fen ungene mi ganna den sobum bayakum hum mujtama tawga ufuli matiyori wegen die dunya akhiratuga anabbe ko mi fotan uradi mi fotan mon amralam ga sobon nikamet wegen di dunya akhiratu hame gota ibn umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari riwa ko rabwa fawe la hasada illa fitnatain agol menege hasada wari umaki warannu bakam hasada ki miha qura hi amalu daru jahima alifan daru andana fadan hiyo amal andana kame hasada wari umaki temme hiyo amal qura miha anekun namedu hasada wari wa kama wana menege amal tan ebade baatilu ekamako rasulullah sallallahu alaihi wasallam agol menna hasada wari hun dekamegga eba huddu kurab balla wange to gonhala wa ke to ega manaki hituga mionna nafrittri kama konna ruliveri kamuga wahake nun ei manaki ekamattaka emihebu shawgu verive ekamattaka ina mase kurawa kala hasada illa fitnatain رجل آتاه الله القرآن ميهك الله سبحانه وتعالى قرآن دفوا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار رياض وال ريغنوغ دمبر وغتكا دوال وغتوغا e qur'an kiyaba e qur'an ungene mihaya warajulun atahu allah malan allah ta'ala mihaka muda devwa fawa mihaya fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar riya duar mihaka mudanu edu qur'an damiha mitunoga maqsad ki algun men efada maqama diumattaka edemvi qur'an libifawa miha ena qur'an ki riyad wala qur'an ungene uganna di en amal ko qur'an kiyawa hadani ekaman algon me edemvi hame gota buda libifawa buda limaki dirakamen evs haniga budaleki ei sumpaen gohenno allah taala debba warbo niyamat e gisobum mi itabay surge badgendane matir niyamate ekamko e moda libigan nagota heda qur'an go miga muhim gendani
إن الذي ابن عباس رضي الله عنهما رواية رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرآن إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ميهك هيتوغا قرآن وغتره منبر ميها كي خراب وفاوا غيفد ميهن ديري نولي فړو وفاوا غيفد ميهك اينگه هيتريغا قرآن وغتره منبر نكم افوانا قرآن هيتس كرم كي لو بتخنه ورم مهم كم قرآن هيت دهن نكرمن ورق گنان كي باگن نوني ورق گنان كي باگن هيتس كفا ادي قرآن هيتوغا نوبيبن ورق گنان كي باگن نونيا قرآن ميهك هيتريغا نوننا ورق گنان كي باگن نوني دسكور مكي هيتسكور مكي قرآن ام گنان كيوم لبيگن دا ام بڑو بار دسكوگين دسكوربيني اتفهمركو كي باگن adi efo enage hitudus kurum muraja kurumattaka abadu me ena qur'an kiyawa hunnan jehen ehmejja en komme akorakun ena diha darma libigen daruga abadu sena gonna darma libi adi ehm bebbekanu vidalwa gotuga qiyamet duhum Allah subhanahu wa taala alaya angawane kirit qur'an tiba kiyawa दुनिया का किया हुआ उल्लू फदा कोमोदस बलें किया हुआ मिहु वरक गिना मीका बड़ा बुरा वे को तकी हितुं किया हुआ नोट हितु दस कफ़ा हुआ मिहा तिबा किया हुआ शे तिबा एम्मे फहक किया हुआ आयत ये तिबा के मंजिल के नोटा एम्मे फहूं किया हुआ आयत का में तिबा किया हुआ वरक कुरान किया मुंदाशे कुछ एम्मे फहू आयत ये तिबा के मंजिल के एम्मे बेकनु विदालो स्वर्ग के दर्जे की kirit qur'an ge ayat ge adad daraje en komme ayat kan ena ufule mundane ki war ke muli qur'an ko das ko famiya has etasateka daraje ke ena ufule gen dane em am gote ga qur'an hama bi has kina kiyo mun gendam wege to makkan hodu mattaka waki surate waki ayat ke wani kamenne agondo hama eki suratu ge makkama begoton asfa be riwayat ka begoton wa ka dakkalan gastukuram mi darustoga mire ekani nunas anna haftaga wes adi kuriyan hol darustoga wes beenumaki war gina faharan agon men beenum ve kirit qur'anuge surataka behe gotun asfawa mai khabar ke kobato deneganna devana kamaki agon men geterega kuriyan agon denne fadan war gina dogu khabarata feturi fa ebawe kirit qur'anuge ki surataka behe gotun e kankaman agon men hela e خبر تو گترےگا وا دوگوتا دنگنے صح روایت اول میں دسکور مٹکا تانکول بوڈن اول میں می موضوعا فینالا مثال کنگے اول میں گے ہوریھا بے فرم بلو سورۃ یاسین سورہ ہوریھا بے فرنا برگ گیا سورہ ورم میک میں ہیتوگا ویری وگندے کی قرآن کو سورۃ کو ترے یاسین سورۃ گوا کی ویر ادي زمانه گلگون میں تربیت کرو مندے میہار وس کم کم چ تربیت کرو مندے دنا ما دیتر مانے مگر ما دایشا ما دیتر کم میں سیاسی سورہ کیا وان اکیوم کے سب یاسین سورہ ہتو دس نوا می کو ادو سورگ مدوا اها ور یاسین سورۃ اہمیت کن دیف وے میہم مروگن اولے ارگا میتا کیاری کے یاسین سورہ کیو مندے بے روایت ہوگا ہدف ہو بے روایت ہوگا ایک کیرت قرآن کے حکمت اس بے روایت ہو کیرت قرآن دیہ فہرا ختم کرم ورن وت ختم کرم فدے یاسین سورہ افہر کی امس ابہوری اہنمس حدیث علم کے علم مرین ودال ونی اور کر واقع الگون میں دنن فارق بے فرم ہپڑا ہمن کرم کی اس اکری کے مبا کم yasin suratu yasin ge makkama begodum wakin asfawa ebbis riwayat ki sahanu riwayat ke nune hadafawa dogu riwayat nuni nuwe hadafawa dogu riwayat nuni nuwe yasin suratu ge makkama begodum bayin ilum merin jayyid daraja no tarangalu daraja gendawa jabami hunge mayitunge macca yasin surah ki awash اقرأوا سورة ياسين على موتاكم كي واشي أن رواية إنما رواية مقصد كي مروفة ميها كاركي وانتو نوتا مرن هاجروا ميها كاركي وانتو مساكي صحاك مفيس إنما عموم قد دنوا وتي
war fasih kama kutuga baba washe yasin suratuge makkama begotum wakin khassakon asfawa ebbes riwayataki hadafa wa riwayatakamuga nuni nowe mihiri agun men deneganna horikan misalaka yasin surati kirtu qur'an ge surate kirtu qur'an gawa muhimmu khabartake ngai surate agun men e sure kiyomvi shakya vesnen ege daruma eburi e maana denegannan bi waram muhimmu khabartake waran ibrat filan rotake qiyamatu ge wahaka rasul be kanun ge wahaka ebahuri agun men na waram muhimmu ibrat take libigen dan ekamako mihege sikundiga kirit qur'an ge hitaki yasin surati otima miskitu ge ishinde ve wagut furdamas kiyam farana yasin sura yasin sura effaru kiyevima ei kirit qur'an diha faharu khatim kurun fade enege sikundi gotima qur'an un ehentane hodaka ena beenu mennuwan ma fasenu to yasin sura nimmale wene ge agandaka ora kudo got kolege terega hisabun edeya kirit qur'an diha faharu khatim kurun ge sawabu libigin di ema mifada niyati galgon mekan kurima agon menna e koreveni rasulullah sallallahu alaihi wasallam agon menna khabar kurwa fa nuwa ot allah ga dinu agon menna sharu kurwa fa nuwa kame ekamuge sabun agon menna e niyata e gota dharma limu mubadaluga agon menna ekamuge sabun ituru wegen dani faafe nun echno miga mane qur'an kiyawagin faafa veriwa hakennu ekam ekkada darumatoge niyatun agon menna nulibene evveseche ega badaluga agon men ilmu nganamuga farwa koda kurumu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duri kurwa allah subhanahu wa ta'ala sharu kore bigota khilafa ekan kurumuga sabun emi ha faafa liu makki ei nuwenu danaka rasul sallallahu alaihi wasallam korbani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad timan kale fanuga midinuga nekkame ala genes gem fi miha ekamani raddu korwegen ekitame zinat terikam ekkam avyas ehme margun men farwa teriwan jehe kit qur'an ge surate ge makkama behegotun khabar ekkam avyas ege sahanu sahaba allawasha de khassakon ege togo medannawani waki suratto ge makkama behegotun asfawa gina wahakata ki hadafa wa wahakata ke ehme ma ekan dene lawash iradu korbi argon men sahamagun asfawa riwayat taka adi argonda bogoto libijje kam avvanama ebay surat taka behegotun hadafa wa bay dogu khabaruge dogu kam best be funna hissa koramon gendana inshallah men hafta argon men suratul fatiha ya behegotun wahaka dakkam fashani suratul fatiha ge makkama behegotun aswa sahha riwayat taka adi hadafa wa bay riwayat hoge machema mire argono ishara mikuri misaka la ilaha illallah kiya miha taka duni taken khalo koregen da wahaki ki buhutano dogu take adi hame gota kirt qur'an ge kuringa wondene fadan komme surate ge makkama behegotun nuhul jami'u ge namuga mashhur fa mi hadafa wahakata eiwes dogu wahakata ke hame gota yasin suratu ge makkama behegotun asfawa kuriha riwayat ki umumuko hadafa wa wahakata ke kamuga dan nawalan doa ke Allah subhanahu wa taala ilahan argon men kura alukan ilah subhanahu wa taala sharu kore vigota quran danna quran daskura egotan amal quran be kamuga levun kawitur habib sallallahu alaihi wasallam ge sunnata egotan argon menge amalta sida kurma masake quran be kamuga levun ade kamuga ilah subhanahu wa taala tawfiq dewa argon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga ahuri gotuga ekale ge fana بدل كرمه توفيقه منبر كرفهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.